My name is Mitreen Manjala. I had a challenging upbringing since I lost my parents at an early age. I met a man whom I thought would provide the parental care that I never received. Ja orang ba hakasngi kentiu kurim bat klem tipsyu hadu menta syai uja. Kat bangidang im hakani kasla pertai bunsin ngiabe kumno panyo ya kata kajing e panyo syongne junom la kalong ya ka kentai ne ya kishenrang kumju nabangidon kam ya kata kayeng kasem bantai pat hakani kasla pertai kat bangidang im kumno tang banyo ritngan shidengpur. Hause wat lada kibabun kilalen lade nakabenta ka jingit kabashisha ban IT yala ka jong ka jingim hakano kano hendrei dang donro kibashim kabu no iyakata ka Maitri Manggala kabasyong basa hagi benda cokan Nairobi kibaha papo jongkari Kenya kalpahit dalade yaka jingsyampa paka jingim jongka bakumno kalasyusha I jendat bathap im sosat marway menda hakabaningkong kalayatu bakal hapan syu imno marway nadu kapur bakadang don kumba prasnem tam namar bakek mi kikpa joka kilaklatno nakani kasla pertai bat marway kalahe lasan rengkat ki marjan marpa kat kiba isne yaka nda haba kelas dang ban samla kalayo kendo bat we ubreu hakaba kala poya syong bat ute ubreu hakaba kilayo ya armut ki kun kentai jogi kumta kayat ka jingim jogi hanrei suki utei lok cokam Maitri ulas dang ban le ben bat penstom haman kasngi yaka bat yaki kun jongkahi kumne kaya ja tathadu kapoi kapor bak kamla syu kelarai ban petno nau bat leksa pat shakiwe ki penta jongkan Nairobi laka jong bat arngut ki kun ban psahid dalade anda haba kalasa han Nairobi kalayo ban trei bala hakwe na kidukan ba penyat yaki kam dikiat badai hangte bakalai jingim jonga kelas dang ban yo jingmen biang nakadau ka jingbiang hakador kumno ban siu yaka andala nang ya kipor kalaya thu shushu suki kelas dang ban ngop saya lade ru haki kamde bat kababun kala syupen sem ya kapisa jongka kumno ban penot haki kamdi kam sngoba anda haba kelas dang ban sngotu bakini ki baro kidai tang ki jing penjot ya ka jing im chunga kala rai ban I no ya kini baro bat anda haba kelas dang ban let ban kiu haki jing yeseng ni kiyeng mane kalayo shibun ki jing ai jingmot naklang ki pastor baru kalayo yaka jingerap hakabak kumno ban pendap yaka baibam yaka yang kasem badro yaki kun kikti jongka hadin ketuka ni anda ka jingim jongka kala kambiang bat hadin ketuka ni kalai kendo sabat we pat ubriu ubakam yalade ba udui sipai bat de hangte bakalai syok jingit piang sa shisin pat badro hakban kong loong ba utui ubriu ni yaka jinglong badon burom Jongu hakba kalayalam syayeng ki bahiyang hasem kumjuro hakmat up pastor bat baro kila u ihun ya ka jingim ne ka jinglom jong tei briu hakba khadu kalarai ru pane tho songkrim no bat utei briu kala plaro ba utei briu ula jupan pisaman kepor naka dakba kular barsna ya kayeng kasem jongki khamsu kalawe bat ka Maitri kala shimru dakaram halor kani kumjuru kaladon kawai kasi hakba kilale hayeng kibahayeng jongka ula thok pisa yaki hari kadangmut bakadai kabashisha kaba uloong anda haba kasngi atho kalajan poi ula phak pan rambiang bakumno enlak man penpu penping hakate kasngi atho batban aibam aidi iya kibala khot baro haba poi kasngi atho ka Maitri kala poi shwa hayeng mane bat anda kato katne kalapun ya basya ula poi bat ulay to ba ula jan poi artat namar basniu kapat jong halanti handre nda habaki kenta kilayat biang pabiang kelas dang ban persang ban pun biang
kamyo shu ya us sendon hadu banadep kasngi kacing ya tho syungkurim kam shimlaja shu kebalawan ra ya kacing sngourem chong kam maitri hakmat ki paiba balakhor terbang nadu katai kapor hadu manta kam maitri kam shimlatip shu shei utay briu kaba kalashanya ulas sakmano bat kaba kamso sat shushu yamta kalong bakahap banka sa iya iwe pat ikun bakla armet nau teu briu menta ka maitri kalashu im so sat batla ki jongki kun dak ba shulet bela kadba ai ki para marjan marpa jongka hapreng ga jinglong mrau kumno badak e pat kan siu ya karam baro kabala shim na kiba itu itau jongka